Avui hem eixit als carrers d'Alboraia per a preguntar al seu veïnat com es podria continuar millorant la participació i la ciutat en relació a Idea Alboraia pressupostos participatius. I tu, quines idees tens per a continuar millorant Alboraia? En principi tinc que dir que la participació ciutadana és indispensable per al bon funcionament del poble en general. Pues creo que la juventud podría participar más haciendo algo que no solo esté orientado para niños de hasta 15 años. Me sento que està molt bé perquè així tothom pot participar i en el seu barri sap el que fa falta. Una forma muy buena en que los jóvenes podrían aportar ideas es directamente llevarlas al ayuntamiento. Lo que más me gusta de Alboraia es las zonas de la huerta, la zona del barranco. Bueno, pues jo penso que és el nostre barri. Este barri és un barri familiar, un barri on se viu molt bé. Yo creo que es la tranquilidad. Estar en un pueblo, al lado del campo, al lado de la playa. Me gustaría que la juventud participara más, que hubiera más difusión a la hora de hacer las cosas. Bueno, pues la gent tindria que participar, però fàcilment. Aportan, ellos en las juntas que hacemos, aportan muchas ideas para innovar. Participa en Idea Alboraia pressupostos participatius del 7 al 23 d'octubre, digitalment en participa.alboraia.es o presencialment amb les bústies participatives.